Hei hi Akashvani Aizawl ani Chanchinthar chiar tu silin sang puya New Delhi chamek Tourism Minister Purobat Romoi roite chuan Manipur boina wanga an sahimna zonga Mizoram ral tlante din hmunle mamo te central sarkar hotu te soipui kumin kumtopa state assembly in thanpui ne Aizawl district chunga in thanna nen tora hmanrua indigna masa cha zofel ani asom tuilian in zolampan zelin mi nuali chongin an turto Prime Minister Narendra Modi le US President Joe Biden te chuni zan khan White House anin kom New Delhi chamek Tourism Minister Purobat Romoi roite chuan Union Finance Secretary Dr. TV Somanathan chu apisa komin Manipur boina wang an saimna zonga Mizoram ral tlante din hmunle mamote soipui Ahmain Anodal Ministry ber Home Ministry Secretary Ajay Kumar Bhala le Additional Secretary panhite soipui to ti soin Home Ministry in State America na ral tlante enkolna turin scheme shan pa ne lo wangin Finance Ministry chu ngai na thiamna Home Ministry nena pevat turin angena Union Finance Secretary chuan Mizoram ral tlan ommek te puina tursum pek phana chu Home Ministry an rot angin pek ngal ani tur thu in Tourism Minister hi alo shila Tourism Minister chen Union Home Secretary Ajay Kumar Bhala po telephone bia in Union Finance Secretary thucha cho shil ngal ani Union Finance Secretary Dr. TV Somanathan chuan Mizoram Chief Minister Puzoram Thangan Union Finance Minister Nirmala Sitharaman hena arot angin Saski Part 1 Sang ni somni patum somni pali cheng noi sing ni Additional Finance Ministry in Mizoram apek bel tur chu Tourism Minister Hello Shila Minister Chon Saski sumchu release rang turang enin Union Finance Secretary Chon hunrelo te release ani tur thosoi ani Purobat Romoi roite chon niti ayok hotu te pokomin Mizoram Aspirational District mamiti mason dan tur soi puya Union Sports Secretary Sujata Chaturvedi pokomin Mizoram Tana Project sai na recommend to te sanction rang turang enin sai le Khelo India Centers thar tur rodbel na thlen ngalani Minister Chon Minority Affairs Ministry hotu te pokomin Mizoram chu PMJVK scheme kalpui thaber nia ashia thule ahmuna na tho sang sang taron endik turina soma sumpel chua tur mang angte pe chuak wat turina ngen ani Purobat Romoi roite baka ama troyom tu MLA panhi Dr. K Pachung le Engineer Aizawl zilen tep chuan Union Minister of Arts Science Kiren Rijiju po Manipur boy chungchang hi khun khan te kenan sei puya Central Sarkarin Mizoram ral tlante tanpuin ape mailo chu puyan ti thu te shilim Manipur boy na chungchanga Prime Minister chu enrol wat tura andu thu te an thrila North Eastern Union Minister ani ang takin athena zona tanna turin ngen ani Aizawl Traffic Police le UDNPA Department chuan thu chu introm siamin Aizawl Sustainable Urban Transport Project ASUTP malak nakal zela voina tang hian Aizawl khopui chunga kulikon le bongkon in kar kongpeng thuam poimo laya traffic tlandan le lirthei hundan ti danglam dan tur enchin ani don anti a mipui ta troi om an dilani thu chuwa talan ani danin Aizawl Traffic Police le sarkarin na thok tura aroi Mott McDonald Private Limited 10 trial run hi anong kalpui dona tun kara chuan voina tang indini thleng ne ni anga kar thar thotran nia ne chunjom ani le don boka heta hian lirthei tlandan ti danglam ngai dona lirthei parking po ti danglam le siam remani dona mi puite chuthnem ngai takalo troi om tu le lo thlop ta turin department panhi te hian an ngen ani Nimin Khan chon pui Sports Center zauna tu lungphum chu Deputy Chief Minister Putol na phuma Aizawl West One BL to MLA puzot hantlong na troi om bok ani Deputy Chief Minister chon sarkarin thalaite rol ota an om a hlau thu soin kongsang sanga mason an ne theinan manrua chhopcho sak chu atum berani thule UDNPA Department kaltanga chon pui Sports Center ti changklung zena atana extension sak ani tur chu chon pui veng na chevel mainilo Mizoram thalaiten an hmangtang kai zela be se ni ati chon pui veng mi pui te chu enkol na le toy hnum zel na konga ni tu chanchanga ri rozaw takpuwa sarkar thnem ngai pui turin angen ani he hunan sai to le na thil district man tur garbage truck pani Deputy Chief Minister hin availiam bokani Aizawl West One BL to MLA puzot hantlong appoint hu sein chon pui Sports Center extension lungphum na ne ni ta chu masona le changkana rabithara Aizawl khopui cheitu tur rural poim baka thalaite taksa hrisan le rilur masona thlen tu ani don ani ati extension of Chanpui Sports Center hiam basement 3 basement 2 le basement 1 baka ground floor le first floor omdona Ministry of Finance noya Special Assistance to States for Capital Expenditure Saski atanga summu cheng no za thuma tho turani a Zothan Consultancy Services luang molin he nayan thokdona ro mandan chuan thasom pani chunga sakzo tur ani
Mizoram Youth Commission Youth Center United Kingdom registered nurse na thona tur kong in ko muna hun P Marwat Minute RN Queen Elizabeth Hospital London na thoklai mek hovin min khan hun man ani he hun hi MYC chairman Dr. Vanatan pe chuan man puin MYC le Charcos Global thon hnoya mok atanga mizonula voni thlengin mi somin UK nurse na thoktura OET an pass out Hussein hun relo te UK registered nurse no thatak muin an tho mai tur thusoya Mizo thalai tan healthcare services sector tho thei atam thusoi bok Pimaro de chuan UK dam do in song nurse te tan naro ka tam thusoin ti takma wa thei top chu turin Mizo thalai te soma harsan ne te tan chan puin homrang thusoi ani kumin kum to pa state assembly in thanpui nei tura Aizawl district chunga in thana nei na tur atana man ruwa VVPAT le EVM endigna masa first level checking nithum o chu veimna khawtak noi nimin khan zo felani a man ruwa te endik zo strong room a political party ayo ta shriat puina in dalu ani first level checking ne ni masa bera Aizawl DEO pukelo ro ka shona in VVPAT le EVM call chungchang instruction ne ni a ni khatna hian call tharte a thalo endikani a ani hina tangin deputy DEO pulal fakzol hovin political party ayo tele election staff 10 man ruwa endigna nein call thalo balloting unit 2 le control unit 5 nolani a call tha BU somnga pathum CU somko le VVPAT somnga pakhatte chu kum sang ni somni pathum MLA general election na tui chang assembly constituency of man turin Aizawl DC office strong room a kal nan ani EVM check na hian mock poll ni in INC party ayo kal 10 vote sang khatan thaka MNF party in vote sang hin thaka ZPM party in vote sang khazan hin thak boka EVM mock poll ne na te hi tha pom vek anni Siha District Sports Committee chu an chairman Siha DC Pulal Hunsang thamte hovin DC mini conference hall ani min khan an thukhoma he thukhoma in district playground che thatdan turte playground kal tlanga motor kong kal black topping dan turte soi hovin department dangte ba ka state sarkar hotute nena thlen an rel ani remni polin blood donation nei tumani boka sports discipline sangrangte atangin bituk siamin blood donation hine ni anga district sports committee district sports association affiliated nena promotional fund semrem te ani boka asem dan turi rol khaile uluk taka kalpui ni se antibok ani Chanchinthar hi Akashwani Aizawl tanga puan ani Assam tuilenin zolam panzelin mi no le chong nan tur to a nimin khan Tamulpura tuilen wanga china thlenga mi pakhata thi thudon danin tuilen ni Assam state chunga district samni panhemi pui nuali singkole sanga nan tur meka mi sing khade sangthum chuang chu chomdolna camp somlet pathuma khosakti rani to a NDRF SDRF le SSB 10 mun song chan chuna an thoka state minister 10 tuilen na mun te hi kalchirin mi puide din mun an thli thlai reng bok ani Prime Minister Narendra Modi le US President Joe Biden te chu ni zan khan White House anin koma rampani shoi du hen e barzana kunga thodun na ten soiduna hiba ka hin supply chain lama harsana omte ti bodan turan soidun bok ani pumodi hi White House ursun takin odon sunani a thu soin pumodi chuan India le US in nai china chumi puiro rel na democracy pon chonaro pui takani ati a US ne na anin thian thana chu covid thrilen nuwa khovel chakna tingnet tuman ro ani don ti soin khovel himna le thana turte remna le mona omna turte in an thongdun zel donani atibok US chamme Prime Minister Modi hian ahun masalama America company len tak taka CEO te alo kom to boka hengzinga hian Micron Technology te General Electric Aerospace and Applied Materials te po antela company hodu te chu India rama sumdo na ronzau turin asom ngal bok ani Chanchinthar cherti topna na tlang pui New Delhi chamek tourism minister purobaro moi roite chu Manipur boina wanga an sahim na zonga Mizoram ral tante din hunde mamo te central sarkar hotu te asoi pui kumin kum topa state assembly in thanpui nei tur Aizawl district chunga in thanna nei na tura manro endik na masa chu zofel ani Assam tuilenin zolam panzelin mi nuaili chungnen tur to Prime Minister Narendra Modi le US President Joe Biden te chuni zan khan White House anin kom chu chong chu Chanchinthar kan pon thei chu ani